Respected Chairman, the Chief Guest, my dear brothers and listeners, I have to state my ideas on the role of students in exile. I will be thankful to all of you in allowing me to express the same. Exile means temporary migration. It is under constant pressure that one leaves one's native land. It does not depend upon legal or moral basis. Some unavoidable circumstances are being created, due to which one feels oneself helpless, and when one cannot find the solution, then the exile comes into existence. Our country has a democratic pattern. There is no question of caste, color or creed. State then our state came under militancy in 1989. Government did not fear and the then so-called administration remained passive. When people, especially Hindus, were totally helpless, they migrated to Jammu and other places in India in order to save their souls and character. Exile period is considered to be very crucial. It adds misery, tension, frustration and anxiety to a migrated person. It affects him in every aspect of life, his culture, language and religion. Students are badly affected by it. They feel too many problems and difficulties in their academic field. Maximum organizations, local bodies and political students are the builders of the nation. So they have to play active part in exile. It is first and foremost the duty of a student to have patience as well as tolerance. He should be brilliant and have to face the challenging situation gladly. He should be patriotic. He can face the situation bravely. He should be cautious and aware about everything in his environment. Exile fear has spoiled the career of many students. A student trying to complete his degree from Kashmir University for the last 4 years is still gripping in the dark. Regionalism, communalism and fundamentalism have badly affected the displaced students. No chance of state employment, no satisfactory academic field and neither sound domestic environment seems suitable for him. Nevertheless, a voice saying which can awaken his consciousness. The night has 1,000 eyes and day but one. Yet the light of the bright world dies with the dying sun. A student has almost understood the entire prevailing situation, so he can do a lot in this behalf, provided he has a strong will. Students study teach him how to overcome the difficulties in the exile. A selfish student does all his work normally, all the living in torn tents or in unsound rented rooms. He observes the situation minutely and can do a lot for his community. Thus it is obvious that students play a vital role. They have to make the public understand the root cause of our turmoil so that they can gain sympathy from all corners. They should have no stone unturned to get marked made for their better future. They should also remain very cautious in the field of economics so that their parents may not construct them as burdens. They have to work together collectively for the benefit of uprooted people. It is their duty to encourage their elders with their hard work. That the understanding and a sense of unity in order to work for regaining their homeland and save their culture and heritage. Correspondingly, the students will succeed surely in the open war of guns with their mighty gun, and all anti-social elements must bow their heads with shame and sorry, and will also assure themselves that they are gaining nothing except destruction. Thank you. पन्नी माजी कश्मीरी मुतलक वंद ब्रोकन श्री दीनानाथ नदीम जी सुनाक शहर वुमरन हुंद अस ये ओल पनुन वुमरन हुंद अस ये ओल पनुन निंद बोन सथा विच कोल पनुन अम पत कर रिक्वेस्ट सुनीता भट्ट निजन भारतीय विद्या मंदिर मुखी पहचान सुनील वन पन ब्रोकन Respected Chairman, Chief Guests and my dear brothers and sisters, I express my ideas on the role of students in exile of our community who have been displaced from their homes and hearths. I hope you will be giving me a patient hearing and allow me to be grateful to you all. Students of our community form an important part in so far as the progress and the prosperity after having been displaced from one's homes and hearths are concerned. The bitter experience of displacement by the fundamentalist groups
and loss of both movable and immovable property has made us displaced and dejected. It is the youth that is the student who can give us new energy and vigor besides enabling us gain courage and patience to face the new challenges of settlement and rehabilitation. In charity conscience, these young boys and girls have to realize the present great situation and rescue the feeble, orderly people from the sad state of affairs. These young students must say a goodbye the old and necessary customs and rituals, which are a cause of wasteful expenditure. Also, keeping the great mission of the community in view, certain reforms are to be carried out in so far as marriage and other functions are concerned. They have to take initiative to keep the surroundings of their habitation neat and tidy to save people from diseases. They should also come forward to take part in literacy programs of their community. They should learn various arts and crafts and earn while they are learned and add to income of the household. It is very necessary to understand the causes of displacement and prepare themselves to face the acts in order to gain their lost native land. They should instill in themselves the spirit of cooperation, mutual and understanding obedience of rules and regulations, team spirit and brotherhood. They should assure the qualities of selfness and service. Defeatism and frustration should not stand in their way. They should work in the unity and cohesion. The aspect of physical fitness should not be lost right off. They should be ready to exploit their potential in the plains of India and learn to stand on their own legs. They should remember the maximum apparatus is lost. It can certainly be regained with the help of strong will and firm determination as they are going to be citizens of tomorrow. They should be undaunted and fearless to achieve their goals. We hope that students of our community will work unceasingly to regain their lost glory and status. The following verses also show us the path towards the attainment of our goal. How can man be better than fancy cheerful as to the ashes of his fathers and temples of his gods? Thank you. तो वक्त भी देखा है, तारीख की गहराइयों ने लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई. Empath Volunteer Broken, Sanjay Kaur, Bakshi Nagar Boys School Prasham. Sanjay Kaur. Students who have been playing a vital role in areas of life are a very important aspect of hospital progress of a country. The students perform every activity without any of their selfishness. They, during the activity, solve both their and societal problems. They have played a similar important role in Elzer at several intervals. The reason for Elzer has emerged in the history due to discrimination of one community from the other. Occasionally, minorities are being ranked have been in the past victimized by the majorities. In order to survive in such circumstances, the minorities sometimes have to undertake the route of exile. To make good their loss due to exodus, the students play an important role in survival of the sufferers or suffering communities more than the politicians. Religious leaders, they sometimes prefer to pay more attention towards the survival of their community rather than their studies, thereby risking their career. Abraham and Exodus which have come to notes of whole world occurred in the J&K state during the year 1989 to 90, when Hindus in Jammu and Kashmiri Persian particular were forced to leave their homeland. This occurred when the past-sponsored militancy raising the slogan of freedom of Kashmir, which with their knowledge of jihad or victimization of the soft charges there is a minority of the community. Around 1,000 members of the community, including men, women and children, were brutally murdered after they were called as informers of police by militant organizations. The militants declaring the government as violators of human rights have themselves proved to be so as hard as happened in Pakistan recently in Geneva. Pakistan stating itself as the leader of Islamic countries has proved as the most crucial violence and terror Islam. Pakistan has destroyed all that was with the Kashmiri property, status, nationality and whatnot. More than 4 years have elapsed since the Hindu community was forced to leave their home, but Kashmir continues to be an integral part of Union of India. These are now the thinking of militant organizations and their mentors in Pakistan who have dreamed of the freedom of Kashmir in early 1990. The first one says militants, both supported militants. Whatever destruction is being done is performed under the Islam culture, has resulted in about disappearance of Kashmir culture and nationality. इसका वो दोनों कैटेगरी हुंदी मुकाबलतान तो यतान से जजेस
یہ فٲصلہٕ کران زِ یتھ منٛز کم یِن فٔسٹ سیکنڈ یا تھٲرڈ. تمہِ برونٛہہ کرٕ بہٕ سٲنۍ زِٹھۍ یِم زن سٲنۍ رہبر چھِ روٗدمٕتۍ یِمن کینٛژن ؤرین منٛز یِمو زن سٹوٗڈنٹس پرابلم منٛز واریاہ حدس تام کٲم کٔر. بہٕ کرٕ گُزٲرِش شری جے این ساگر صٲبس زِ تِم تھاوَن اَسہِ برونٛہہ کَنہِ پنٕنۍ خیالات. یِم چھِ پُرکھو سروال سکوٗلس منٛز وایس پرنسپل شری جے این ساگر. لۄکٹیو لۄکٹیو بچو دپان ماسٹر جی چھُنہٕ زٕہٕنۍ بُڑن تہٕ نہ بالٮ۪ک گژھان. تتھ چھُ وجہ دپان ییٚمہِ دۄہ یہِ گرِکۍ سٲنِس سکوٗل تراوان چھِ تمہِ دۄہ چھُ اوسمُت کرٕ پونٛسُک. یہِ چھُنہٕ سکوٗلہٕ منٛز مرنس تام نیرنہٕ. سٲری مۄکلاوان سکوٗلہٕ منٛز 10 جمٲژ 12 جمٲژ 15 جمٲژ پٔرِتھ تہٕ درٛایہِ وارٕ کارٕ. مگر ماسٹر جی بیٚہن کرٕ پونٛسہٕ کِس منٛز آسان درٕج اتھ. أمِس تہِ آو بوزنہٕ شاید بڑٕ موزوٗن چھُ کہ بچن سۭتۍ تھاوون بوٚڑ بچہٕ اکھ تہِ شٲمِل. تہٕ مےٚ باسان بطورِ بوٚڑ بچہٕ آسُن چھُ بڑٕ فخر. اکھ ٹیٖچر آسُن چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ فخر. تہٕ دُنہِکۍ تمام یِم لیٖڈر چھِ أڑۍ چھِ مناوان ٹیٖچٲرٕس ڈے تہٕ أڑۍ چھِ مناوان ٹیٖچٲرٕس برتھ ڈے. تہٕ سوال چھُ أمِس ٹیٖچرٕ سُنٛد دین کیٛاہ چھِ. یِتھ پٲٹھۍ أکِس گرٛٲسِس برونٛٹھ کَنہِ اکھ کھہہ چھُ آسان اکھ زٔمیٖنہِ پٕلاٹ چھُ آسان ؤرۍیَس اَتھ منٛز زبردست محنت کرنہٕ پتہٕ چھُ سُہ اکھ فصل وۄپداوان. یہِ سونٛچنہٕ بغٲر کہِ یہِ فصلٕکۍ پھٔلۍ کس کس نصیٖب آسان تہٕ کوٚت کوٚت واتان. اکہِ طرفہٕ چھُ سوشل سٔروِس کران بیٚیہِ طرفہٕ چھِ أمِس یہِ یِوان اکہِ قٕسمٕچ عبادت ؤنِوُس یا پرستِش تہِ مُجرا. بالکل چھُ أکِس ٹیٖچرٕ سُنٛد رول یِہوے. یہِ تہِ چھُ اتھ اِنسٲنی فصلس لول وران. اکھ سیکنڈ بھائی اپٲرۍ امہِ خٲطرٕ کہ پگاہ گوٚژھ یہِ فصل رچہِ کھٔسِتھ تِژھ اکھ کٲم کرُن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ اِنسٲنی زندگی اصل وتہِ لگہِ ہے. تہٕ بیٚیہِ تمہِ امہِ گٹہِ منٛز کڑنٕچ کوٗشش کران محض امہِ ہتھیارٕ سۭتۍ یُس أمِس بچس پرناوان چھُ یِہوے اکھ ہتھیار بناوان بڑٕ کارآمد ہتھیار صحیح وتہِ پکنہٕ خٲطرٕ اکھ ہتھیار. تہٕ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز کامیٲبی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بچہِ أکِس صحیح وتہِ کُن لمان. مےٚ چھُ باسان یِتھِس یتھ قیامتس منٛز وۄنۍ اوس مےٚ ڈاکٹر صٲب اکھ کتھ ونان ڈاکٹر ادنی شیخر یِم زن سٲنۍ رہبر چھِ پنُن کشمیٖرس منٛز. یِم ٲسۍ ونان مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ سٲنۍ کوٚمنٹی کٔشیٖرِ منٛز گلن گلن آیہِ 97% ہٕنٛدۍ ہسا مۄکلے تمی وقتن. کینٛہہ ژٔلۍ کینٛہہ گٔلۍ تہٕ کینٛژو بدلو پنُن ریلِجن ویلِجن. تتہِ ہسا روٗدۍ 3% لوٗکھ. شاید ہسا ٲسۍ تِم 3% سٮ۪ٹھاہ ژٲرِتھ آمٕتۍ. یِمن 3% منٛز ہسا اوس یوٗت طاقت کہِ تِمو کوٚر تتھ گتکارس مُقابلہٕ 7 بجن ؤرین دپان شاستر مُطابق چھِ یِوان 7.5 ؤرین بخشروار. مگر یِمن 3% آیہِ 7.5 ؤرین بخشروار. وۄنۍ چھِ دپان کمٕے ؤری بقایا تہٕ تِم مۄکلن تِم ؤری تہٕ پتہٕ آسہِ نہٕ یوٗت تکلیٖف وکلیٖف کینٛہہ. سوال چھُ زندگی ہٕنٛدِس اتھ حسابس منٛز یِم 3% یوٚتتھ آیہِ اکہِ طرفہٕ چھُ نیبرٕ کنہِ طوٗفان وسان. کانٛہہ انسان چھُنہٕ کھڑا ہٮ۪کان روٗزِتھ. چھترِ چھِ یِوان وزناونہٕ أدرِ دجہِ چھِ یِوان کلس پٮ۪ٹھ تھاونہٕ. مگر میون اکھ سُہ لۄکُٹ مۄکُٹ پوش یُس نٮ۪صبن تاپن زگرومُت تہٕ کُملومُت چھُ تٔمِس نہٕ سگ دِنہٕ وول کٕہٕنۍ باغوان چھُ. تِمن سارنٕے باغوانن نیٚنٛدٕر پیٚمٕژ نٮ۪صر پیٚمٕژ. تِمن نہٕ بوزنٕے یِوان اما یہِ پوشہِ کُل ما چھُ ہۄکھنس تیار. مگر بھگوانن دیُتمُت أمِس 3% لوٗکن منٛز یوٗت طاقت
یہ شکتی یہ ہچت یہ گلاب پر سن تھی پوش دان اس بیٚیہِ کُنہِ قومُک ہتہٕ بٔڑۍ سگ دِنہٕ پتہٕ تہِ چھُنہٕ دِوان سون یہ گلاب یہ دۄدوٕنِس نارس منٛز ییٚتٮ۪تھ ہٲوِتھ دِوان کہ ہے لوٗکو یہ خیال کٔرِو جماعت منٛز کہ یہ کومنٹی گژھِ ختم ییٚمہِ سۭتۍ سون آمُت لیکھنَے یہ چھُنہٕ وُنہِ یہِ لفظٕے کُنہِ ہسٹری منٛز یہِ کٲشِر پتہٕ کومنٹی گژھِ ختم زن لفظ ابجہِ زانہِ ییٚتٮ۪تھ 14 بچہِ ییٚتٮ۪تھ 14 بچہِ 3 گنٹن بڑٕ خاموشی سان بڑٕ ڈسپلن سان دۄنوَے کن اَسہِ کُن تھٲوِتھ بالکل آنند سان بچور بوزان چھُ پننی حال پننی زیوِ نہ چھُ کانٛہہ ڈراما نہ چھُ کانٛہہ پروگرام نہ چھُ کانٛہہ تیُتھ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ زن تٔمۍ سُنٛد اٹینشن تتھ کُن روزِ ہے یہ چھُ أمِس پننُے یہِ اتھٕ پننُے یہِ دل پننی یِم خیالات یِم زن یہِ پانے بوزان چھُ تہٕ بیٚیہِ تمن کینژن زرین کوشش کرن بوزناون پگہُک تیُتھ باوقار اور شخصیت ایماندار لیڈر کہ یہ کری یتھ کومنٹی ہند خاطرن پنن تان مان دن سورے ارپن بڑا کانٛہہ چیز واریاہن جاین ہند مثال چھ تم کہ بچن ہندی ذریعہ آو سہ چیز بناونہٕ یتھ چیزس میں ونکن بڑی بڑی ایڈمنسٹریشن بجہ بجہ حکومت ہیکن مقابلہ کرت تہ آس میون اشارہ سمجھمت ضرورت چھنہ ات زیادہ وضاحت کرنچ کی سوال چھُ اکہ طرف اگر تہ یتھ گرمی تو طوفانس من گٹکارس من رٲچھ کریں پننس کریکٹرس پننس پانس اکہ دۄہ ونیو مےٚ تۄہہِ سٹوڈنٹن من دپیومو اگر بد اخلاق بچہ بہ یورٕ پانس سۭتۍ تارن تیٚلہِ گژھِ بھگوان بوزُن سُہ بچے گژھِ نہٕ مےٚ آسُن یُس بہٕ تارنے نہٕ سُہ اگر سُہ بد اخلاق بٔنِتھ یورٕ ترِ ژوٗر گُنڈٕ ڈاکوٗ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کینٛہہ اگر سُہ تِم عادات ہیٚکہِ مےٚ سۭتۍ یِیہِ تیٚلہِ کرٕ بہٕ پرارتھنا بھگوانس کہ سُہ گژھِ توٗرۍ گژھُن مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت اکہِ طرفہٕ چھِ اکہِ کریکٹرٕچ رٲچھ کرٕنۍ یُس زن سون اکھ مخصوٗص کریکٹر چھُ خاص کر کٲشرِس بٹہٕ سُنٛد نتہٕ چھِ سٹینڈنگ کچن ونکین أسۍ چھِنہٕ توٚت تہِ چپن لٲگِتھ آسان کینٛہہ یعنی اَسہِ چھُ کینٛہہ اکھ مخصوٗص کریکٹر سُہ چھُ بچاوُن بیٚیہِ طرفہٕ چھُ اَسہِ کمپٹشنس منٛز پنُن پان تہِ ہاوُن ثٲبت دیُن کٔرِتھ کہ بہٕ چھُس نہٕ سرکل کینٛہہ بہٕ چھُس سۄن ترٛیٚیمہِ طرفہٕ چھُ سون اکھ اہم رول یہِ کہ یوٚتانٮ۪تھ اَسہِ چلہِ توٚتانٮ۪تھ گژھِ یہِ سٲنۍ کومنٹی ڈنجہِ روزٕنۍ تہٕ ییٚمہِ کومنٹی ہٕنٛدۍ تِم تمام خٲہِشات یِمو خٲطرن تُہۍ أسۍ نوجوان بُڈٕ زنانہٕ مرد سٲری چھِ اکھ عہد اَسہِ کوٚرمُت اکھ پرامِس کوٚرمُت کہ یہ چیز یا پھر سون گول یہ گول کرو أسۍ حٲصِل سُہ گول گژھِ اَسہِ ضروٗر حٲصِل گژھُن بہٕ کرٕ تۄہہِ نِش یِہوٚے اُمید تہٕ بھگوانس کرٕ پرارتھنا سُہ دیٖنو تۄہہِ مُکمل صحیح وتہِ پکنُک ہدایت تہِ بالکل صحت تہِ تھٲینو اصل اخلاقس تُہندِس تہِ کٔرِن رٲچھ تۄہہِ اَتہِ کرنٲیِن تتھ رٲچھ تہٕ یتھ یِنہٕ وٲلِس زمانس منٛز ٲسِن تُہُنٛد ناو یوٗت روشن یُتھ زن یہِ سٲنۍ کومنٹی بیٚیہِ لچھِ بٔدی ؤرین روزِ روشن کیازِ سانیو أسۍ کینٛژو نفرو یُس یتھ کومنٹی کانٛہہ ناو دیُت تمہِ ناوٕ سۭتۍ چھِ ونکیٚن تہِ عام کتھ بنیو یُس مےٚ گوٚو کشمیٖری برین مےٚ چھُ پننہِ جایہِ کتھ خبر سُہ برین چھا نہ چھا مگر حٲبت چھُ یہ کشمیری برین اس کشمیری برین کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے بہت کچھ کرنا ہے بات ہے یہ ڈبیٹ کانٹیسٹ اتھ ڈائریکشن منٛز سون گۄڈنیُک سٹیپ امہِ پتہٕ چھِ اَسہِ واریاہ پروگرام کرٕنۍ واریاہ کمپٹیشنز کرٕنۍ یتھ منٛز زن کلچرل کمپٹیشنز آسن سپورٹس کمپٹیشن آسن پینٹنگ کانٹیسٹز گژھن ڈبیٹ کانٹیسٹز گژھن یونیورسٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ کالج لیولہِ پٮ۪ٹھ تہٕ یِم زن ییٚتہِ یِمن سارنٕے پروگرامن منٛز ونٲرٕس نیرن فٔسٹ سیکنڈ تھٲرڈ
تمن سارنی أکِس فنکشنس منٛز فیلسٹریٹ کرنہٕ تمن یی تتھ منٛز پرایزز دِنہٕ بہٕ کرٕ وۄنۍ رِکویسٹ شری پروفیسر ML بٹ صٲبس تِم کرن رِزلٹ ڈِکلیئر. نمسکار. واریاہی کٲلۍ گوٚو دِل پسنٛد پننٮ۪ن بچن ہٕنٛز آواز بوٗزِتھ یۄس 70 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ دباونہٕ ٲس آمٕژ آز وَژھِ وٕنٛجہِ وٕچھ اَسہِ بوٗز اَسہِ پرسنتا گٔیہِ تہٕ باسیو یَتھ وَنان چھِ أسۍ انگریزی پٲٹھۍ آل اِز ناٹ لاسٹ فار اس. وۄمید چھِ اگر یِہے بیٚیہِ یِتھَے کٔنۍ برونٛٹھ پکہِ تِکیٛازِ وۄمید چھِ بِلکُل یِہے بچہِ اَسہِ تہٕ اَسہِ چھِ کینٛہہ ناو ژٲرمٕتۍ پننہِ عقلہِ حسابہٕ یُتھُے ہٮ۪کو وۄمید کٔرِتھ کہِ تۄہہِ یِم یِم ناو پسنٛد تہٕ تُہۍ تہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ اتفاق کہِ ظٲہِر ہاوو یِہے فٲصلہٕ. کیٹگری اے نمبر 1 سندھوجا بٹ. سامنے آؤ. سندھوجا بٹ یُس زن نمبر 1 پٮ۪ٹھ آیے. سیکنڈ بولتا ہی اور کن چلا رنجیت سلاتیا جتیندر سلاتیا فرام برنائی. بیٹا نام کیا ہے آپ کا؟ رنجیت ہے کہ جتیندر؟ جتیندر سلاتیا. ام پتہ روز رت سینا فرق تھر فرام احمدآباد. Category A. The category B. Number 1 Archana Mattu. Number 2 Upender Raina. Number 3 Sunita Bhatt. اتھ سٹھا کم فٲصلہٕ أمِس تہٕ بیٚیہِ بیٚیِس أکِس بچس منٛز سۄ چھِ جاگرتی داسی. وۄنۍ کرٕ بہٕ رِکویسٹ پریزیڈنٹ صٲبس کہِ تِم کرن یِمن کر چھِ پرایزز کر چھِ یِمن دِنۍ نیکسٹ. اچھا وۄنۍ کرٕ بہٕ ییٚمہِ موٗمینٹ ہٕنٛدۍ رہبر سٲنۍ زِٹھۍ سٲنۍ وتہٕ ہاوَکھ ڈاکٹر اگنی شیکھرس گُزٲرِش کہِ تِم وَنن اَسہِ برونٛہہ کَنہِ اکھ زِٹھۍ اُستاد بہٕ چھُس سارنٕے مُبارکباد کران ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن چھُس بہٕ وَنان کہِ اَمہِ قریٖبٕے کرو أسۍ پینٹِنگ کمپِٹِشن اکھ تہِ ایسے کمپِٹِشن اکھ کرو. بیٚیہِ یہِ ؤری چھُ اَسہِ کوٚرمُت نلدٕ دِل ؤری ڈِکلیئر تہٕ نلواکھن پٮ۪ٹھ آسہِ کمپِٹِشن. تۄہہِ نِش یِن سٲری پروگرام ہٮ۪تھ سٲنۍ بٲے تہٕ تُہُنٛد تۄہہِ یِتھ کٔنۍ یتھ تاپس منٛز بیٖٹھِو پارٹِسِپیٹ کٔرِو یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ اٮ۪نکریجِنگ تہٕ بھگوان لاسنٲینو تۄہہِ. نمسکار. وۄنۍ کرٕ بہٕ ییٚمہِ پروگرام کِس پریزیڈنٹ شری جیل سلطان صٲبس گُزٲرِش کہِ تِم تھاوَن پنٕنۍ خیالات اَسہِ برونٛہہ کَنہِ. Members of the jury, respected friends, ڈاکٹر صاحب اور میرے چھوٹے عزیز بچوں، اچانک دوٚپُکھ تۄہہِ گوٚو ساحِلہِ سفر تہٕ پیٚو مےٚ ییٚتٮ۪تھ بِہُن. مگر تھوڑا بہت ممکن چھُ کینٛہہ تیٲری کرو تۄہہِ ونو ایکچُؤلی رول اِن ایگزایل کیٛاہ گوٚو. گۄڈنیُک سوال چھُ ایگزایل کیٛاہ گوٚو تہٕ اتھ منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ بدلیومُت سون رول سانٮ۪ن سٹوٗڈنٹن ہُنٛد. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ٲسِو پنٕنٮ۪ن گرن منٛز پنٕنٮ۪ن سکوٗلن منٛز ییٚتٮ۪تھ تہِ تُہۍ پران ٲسِو تتٮ۪تھ اوس تۄہہِ رول مےٚ دو دتھ رول اکھ.
तथा रोल ये कि तुम अनिव शू पन्न पेरेंटन पन्न टीचरन तुम करियो मेहनत लगन सान पत बनियो तुम वोकेशनल जॉब करियो अडॉप्ट साइंटिस्ट बनियो डॉक्टर बनियो इंजीनियर बनियो जो पता चाहे महदूद रोल या प्लेयर बनियो एथलीट बनियो मगर यथ एग्जाइलस मज तुम यथ जलाय अपनी हंदिस माहौलस मज तथ मन रोल चेंज